TV Obwansu Gusii. Happy New Month mwancho murigere rwegeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii neritkoria ijuma etarike moyo mutinyi 12 omwaka wa 2023 mwancho murigere karongwege nabuna ritkoria uri abere ritoero keima nanene kwabere go kwego kya asoko bwatia emeroberion sigeta seni kya Ndizi TV anene karo ritkoria rero riarengeri tuko riyoborwaire goseriwe binyinyi byenyamureo asichinsemo ao cyabachi weso kya eriyo go chengera ritkeriga yaragire nsemo yabo n'umugoroba cinga kingo kwariganya SMS AMAYIA eriyo nkumanyebuna naraya yakubwatira nabasaki baito twaberito gosangereria seritkorigima nago kwariganiria asenchera ereyo bwekira nuko neritanga kegima tyatoranyore tyari ngwariganirtie asenchera yogwenge. Haijalishi uko na ugonjwa upi, wewe utashughulikiwa na Social Health Authority. Abakenya bonsi gochego konye kainsi omuroberio Social Health Authority onekiro mu waziri bwa bachenu. Katika kaunti yetu ya Nyamira tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba numbers zetu zinaendelea kwenda chini. Serikali ya kaunti ya Nyamira kwenekyo kwerobera kwa basogokeani okwambukira kwe binyinyi byenyamureo. Kitutu chache South nere tangaine asoburweire enyamureo. Ase kaunti ya Kisii bunge ya Kitutu chache South korari wago twaro mubaro munene bw'abantu babwate binyinyi byenyamureo. Ayo mnaenda mango mwancho muriringo kwarigani eriyo ngumanya senchera ereyo wekirano nyora sensemo ya Facebook na botonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyaro wetra Ndizi TV News poigo na boko ya soma ase website yetu wetra www.ndizitv.net eriyo togendro kumanya abunaga ndreta watka korwa se chinsnyo au ENSA ya Kenya. Petra Mokeira nero kwa ineki ya chibicha nerio gicha wikira senchera ya bene eriyo triane EVERLINE OSERO ngo kwarigani obe kogosanga na inche goika Omerio AMAYIA yense ya masenchera yo wekiranu ni goto ya chaka senchera ya bene awasiritkoria rero riarengeri tkorie binyinyi byenyamure imense ya Kenya asechinsemo au chabachi wesokia na gochengera alitkeriga imeye kaunti ya Nyamira ni goritkerega ryabari gochengerwa akora wanu muwaziri bobachenu ase kaunti ya Nyamira Bernard Maina oyene kiabuna ogokeana ko kwamkira kwe binyinyi byenyamure kwabero koenekiwa ase kaunti ya Nyamira nigo igata namba begete robere mekiranu yoko eneki abuna bagendera iri omurobere obwogo kyania okwambukira kwe binyinyi byo cinga kyechonigo omo deputy county commissioner we sub county ya Manga uyo manyakaine na Meda Mauga abaga kuboria abaibori koira cinga kyabo bene na kubasemia abana babo amanke kubwatukana neborwaire gose endwari yenyamureo. So leo hii haswa ni kuelimisha wananchi kwamba wao wawe mstari wa mbele katika kupigana na changa la ukimwi. The theme is let the community lead. Katika kaunti yetu ya Nyamira tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba numbers zetu zinaendelea kwenda chini, and that is why ukilinganisha mwaka wa 2022 na 2021 utaona kwamba our preference rate imeteremuka kutoka 3.7% to 3.5%.
Though it's a marginal decrease, we expect that to decrease even further based on the mechanisms or the steps that we are taking to ensure that there are no remarkable new infections. Now, in terms of new infections, in 2021 we had 391 cases, but in 2022 we had 317, which was a drop by 19%. Concerning the new deaths, wakiongoza miradi inafaulu. Kwa sababu mradi ndiye mzazi ndio mtu wa kwanza anaona mtoto anapotoka tumboni. Kwa hivyo siku ya kwanza ya mwanadamu yeyote ni mzazi. Na iwapo miradi hii itachukuliwa na wazazi kuwahamasisha watoto wetu kwa miaka ya mapema kabisa wakiwa wadogo jinsi ya kuepuka ugonjwa huu, kutumia zile sharp objects kabla hata hatujafika mambo ya ngono wakiwa youths, wanafaa kuwa wamejua mapema kuepuka ugonjwa huu. Mwanchi umurigere unorobati umurigit korase county ya Nyamira job manki agenderete kwarigan to chkoronyora senchera ere yobuikran to chase county ya Kisii ni gobo chinsemo au abarai baba wesokia nakora umuyega abweritko liarero awase mubungo kitutu chache South Anthony Kibagendi aberega kuboria abantu kwenekia bunankwetanga bare korase okonyora ebinyinyi benyamoreo nani ganya kwana chinga kiboigo abakago chakia umuroberio bwokonyora oborinkoria na boigo bubene bwabusago chase aba bebunge ya kitutu chache South omuroberio obakogo chaki wase bituo bibere ensemo ya daraja 2 na boigo ase dispensary ya musocho omuroberio rabego koira amatuko atatu nigabaga koruo kubore uchasa abantu kwenekia bunangwe soke bare asobonge elio koringo ligwana konyora obokonyi na boigo kwenekia bunanko ngomanya bare obochenu bwemebere yabo murikeito dipo nasanya norboti urasoboikranu pande no bari musocho eye ego take care of Kitutu Central Ward na Nyatieko Ward. Mtubwate musocho ego take care of Bogeka, Nyakoe na Bugusero. Litukense ya Kenya yari kunyora lituko lieke nyinyi Kenya moreo. Abamenyi bebunge ya Kitutu chache South inse yo mubunge obo Anthony Kibagendi. Nigo banyoro bosemia wobolingolia nobogwenia bwabosa. Twale tabanyekita liga opimwe umanye usinubwate pressure itake kwa dealt with mapema. Usonye kubwate sukari itake kwa manage mapema. Use naende na bora nyori kuhupimu HIV. If you have it, itake kuruali umapema. Lakini intoli kubeterelia. Umuntu wago pimu egendo kiriata gete. Kaliboigo. Ekerenga ekenene no muntu kwemanya hali yaye na bali bamwetana ine. Igato chake kwanza kusaidia abantu baito igoreo burwere wena moreo upimwe na bali barwarete banywe diogo naende bamanye na kibako manage their illnesses. Ni vizuri sana ujue hali yako, kama uko healthy remain healthy, kama uko na one of hizo conditions tunasema ujue vile utajidunza. Ebinyoro byaito okonyoro umuntu arwarete sukari imyaka yo ntari kumanya pakali tukaguchigo agutwara liote lyanga kubwena na lyakumanyana naki igarwarete sukari. Chinga kecho nigo mubunge Anthony Kibagendi abwatoka ogukulera ogotindi asaba menyi bense mejwe maega yokomentakana kweke nyinyi Kenya moreo. Abantu baito bamanya asobo kongole Kitutu chache South nere tangaine asoburweire enyamoreo asengencho yake asengencho igere corridor abantu bagweta igotore at 4.4% eyuere igoro ya the national figure eyuere at 3.7. Komenta na yueni gabori abaibori koira aborokiwa ase chiskuru elio banyare gosomera ekosi yo banyagitari ase bagotebanga niga abanyagitari bakeira nenense ya Kenya. Umwana agenda neba ni private nursing school. Just try. The world is in need of 31.5 million nurses. Abago somaboni ko nurse bali gochikokora gasiga etoko bashipu chimumbu abana basoe school ya nursing. We have opened the porthole ya COOPs
Sasa wale walikuwa wameapply na wakupata all the courses, tuko na around 5 days or 3, ukimbie kwa cyber uchange kama hukupata, lakini hakuna kulipa tena. Tumia ile link ya pesa ulitumia last time upate kujienroll tena, tuone kama utaingia darasa yenye inaendelea kuadmitiwa saa huu. Nonyana bomu waziri wobochenu we county ya Kisii Ronald Nyakweba uyonyara wikirana as okoigorwa kumurubiri yogo chikoira amatuka atatu nigate banga inse yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati mbachigokorera abana inchi bonsi yemeremo. Jambo la kwanza kufanya kazi kwa wananchi wa Kisii County. Jambo la pili ni kupigana na ufisadi. Mambo mawili, tokorera hasi na tupigana na nini ufisadi. Igo abantu bonsi baburiwe banyare goikerana ile banyare konyoro bulingoli bwabosa batali gwakanira. Ginko ripoteli ya Ndizi TV korwa skuru ya daraja 2 iyo kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South elietalia Dipon asanya Miamono murikeito dipona sanya se orobo tiururu ikiranu abaga korwa se chinsemo aoni gobeso kena wikirana ase e ward ya ibeno ase umuroberio Mokeira abana bamura iburu muroberio betego kwarigani wano mu MC bwenseme yo Stevarika okona chinga kecho nigo abaga kabo babere bako kirege tamkirekyo na watebuna nigo barachi kogenderera korenda nabo igo gusira egekoro abuna chiarenge chinga kyakare murikeito Mildred Momanyi na mange Kobono emeyega yogo chia iburu egendrete ime county ya Kisii bono nigo eward ya ibeno yego toka imeye bunge ya Nyaribali Chache abana gwetania chimya ibere banyora obokoreri bwabusa balia abayibuli babo batali kwenyara wetera ase omo MCA we ward yo Steve Arika ase ogochia iburu asatebire nere buya abana gochia iburu bakwegwa obosemya buna babwenerete komenya inde namo gokase tukoria rero wetera ase county ya Kisii mugabani to Simbarati namubolitinga atukonya abanyagitari egere baiche bakonye ase abana baito kwaruke igo abayibuli bali batari konyora injira yo kwaruke abana barentira abana gaiga saidi ya 200 egere barukiwe bachintu okwaruke okoiga neria abana baiche basomiwa ninki yakogera bakwaruka andekera barukire ngigetakeire bakore buto chake koira na egekoro yakogera rero mwana akwarukibwa tegote ngyarukirirwa egero mwana tago chenji nonya etabiria ari ezo ya Kisii General Hospital 6 amona waterana na EYEMO abantu bons babe koko bakongo batenga mbiyamono abaga kakorwa eward yeyo nigo bairera igoro yegekoro buna kiarenge ekera abana bagachire iburu ase batebire chinjira kibwenerete kubwatigwa gekorenganirwa nechinga kiechi kyabono titwari ko ruturoje kwa irutwa sangerwe twabe kuri mime egero umwana oryogo kikwaruka takikoibororo tigandiria mbugata aria Samsoni egerega kwa kare nemeyi yari ko tieri buye mesumari tu bari ko tieri mesumari abantu tu ari ko tigwa bane nonda kura tu singa ya rero no joira ne muntu kwa obekeira matimo ko rubosyo chingu bano chira abantu bagotumba gojia mwana bwoba bwarukiburu abo togotero rweze go chaiga oyo rwana sigiji rwana egera sigisha zo jigorwana to chona choni muna rero ba chona choni bakari ko nyomaka aekera arura abwagocha ngochare oretu paka nyumba oretu esaiga asako igwo mumuroko murenda omurendero umuriro oyo gori ko mwaro kinga kera abekiru nyumba no muriro oyo gori ko utudio kapaka kaharu nyumba ko mwaro kinga okomocha ni muriro oyo korima nere bono tagochikonyora bana agochikorokana neriteba ikigusito kurukarite boyo takonyora bana ase chinga kiechyo nigo basabire egekoro kurendwa na kubwatigwa ryogo keania ebikore ebinge ase bono omo MCA bwensemeyo atebire na chikwene kyabuna abana bo banyorire amaigerio yegekoro chitariki 25 nemo omotienyi oyoiga amangana ali bandiruka bali kubundisu yo sika baiboli rero abana bachwalire okukonyora mwana onde ga bagosonye nonde batwarire moye bike omwana oyo kwaigwa ndakiageria abana bange bakwengene
tugotoje gekore kigiito tigaba isimigo baita banena baita bakua bakeboki kagende no mbole bana bange bamaite no mangana kigusi bono asokolenda machikali kigusi abantu twachagire kubeka kigusi nakyo begeteri tukolia tarehe 26 December abana barugwe kigusi bategunga kirundu kyo muntaga twarere kirundu ogotero kogotenga oyo noyo ngi community engere abantu bamanye inaki ngiye kugera asensemo yikusi. Kuripota lya egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Miyamo no muriketo Mildred Momanya se orobo tiururikiranu nakubwatkana neri tukeriga ensengima yarenge koene kya ritko lyebinyinyi by'Enyamureo nigo muyego munene bwa serikali obako korekana Imeye County ya Meru okona chinga kyecho nigo muwaziri boba chenu Susan Nakumicha abagago teba buna asense ya Kenya abantu emilioni ya monuktainye nigo babwate ebinyinyi by'Enyamureo asabange babo bagendrete konyora obowenya nigo boigo abagakogokera egetambukiro ya serikali nsubura iwa Dr. William Samoei Ruto yoko ine kyabuna abananchi bonsi bado bwatamorere chingencho ao babeire bagokonyeka anene ase umuroberio o universal healthcare askiria ine keirie abananchi bunanigo barachie koenekeriwa obo koleri bororo asensemo yobochenu. In Kenya, we have over 1.4 million who are living with HIV. But the good story about it is that out of this, close to 96% are on treatment. And that is how we are managing to ensure that this does not spread further. For me as your minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. And under universal health coverage, we are not leaving anyone behind. I have had many people criticize our plan. Many people criticizing even the laws that are now in place, the acts. I want to be categorical. In the Social Health Authority, we have no limitations, we have no exclusions. Whether a child is born with a congenital disease, they will be covered under the Social Health Authority. Haijalishi uko na ugonjwa upi, wewe utashughulikiwa na Social Health Authority. Togotikana nayo nigo abaremi korwa se wodi yabo mwagamoyo toka sebunge ya North Mogrango Imeye County ya Nyamira bagendrete korera asare ibabere bakonyora kubwatikana no bwibo bwabere bakorekana ase factory ya Nyakenimo ase ebunkeyo nakorengana no roboti nigo omunyanyimbo yomo abwo burendi abeteka gusirubwa bwaye nabande batatogo tigerwa chingo mechwagendrete kobwenya ase Nyagetari chinga kicho bwibo asibona bamenyi bechinse mecho baborire serikali ye county watrana ne serikali nene ase okobaenekeria oburendi borobutingu irwe okobachinga kinyororo cyo wekinia ase oburimi bwabo. Nikiwa kwangu kama nimelala nikasikia firimbi nikatoka. Bila nilitoka nikasikia mtu anasema na leo zimeenda. Alafu nikamtuma mdomo kwamba nini imeenda. Sasa akaniambia nikaawa na mtu mmoja wetu amekufa. Huyu alikuwa watchman mmoja ambaye jinasua alikuwa amefungwa kwa muda yote ambaye hao wezi walikuja kama kitu saa 5 ya usiku kinyesha. Na watchman walikuwa 4 wakapatikana wako kwa nyumba moja. Wakashikwa wakafungwa. Na huyu mmoja ambaye anaitwa Sakaria ambaye sasa ni marehemu. Vile niliambiwa na huyu watchman alijaribu kuresist. Ndio wakamwangukia. Na wengine walipata majira mabaya kama mtu anaitwa Barak ambaye anatoka Isambiza location. Jalis Oigo
naye alipatikana, lakini huyu mwenye alikuja kuniamusha alikuwa amepigwa, mdomo ulikuwa umefura. Hapo nilitoka nikapigia kopro simu ambao ako katika kituo cha Nyageita police post, nikapigia OCS, nikapigia DCO, alafu nikapigia siku wangu, nami nikaanza kumobilize wananchi. Tukateremka tukafika hapa eneo, tulienda mpaka huko tukapata wajamaa wamelalishwa hapo chini, lakini mmoja alikuwa huyu Sakaria alikuwa amekufa. Nigo igati abamenyi korwase kaunti ya Kisii bakorawa na Benjamin Atemba baganirie abarai korwase kaunti ya Kisii gochamo na kubekense mo chitobauti chiabo chiage siasa korengana baraboni go chitobauti ebicho chikoirani amagega amagendero chingaki chi kaunti chinde chigendrete kubeka omokiabo koenekia amagendero ase abananchi nigo baganirie obwamatobu ya korokane gati abarai na emerobere mekirano kubekwa eri amagendero korokana asaba menyi be kaunti ya Kisii. Alita Benjamin Atemba OSERO omumenyi Kisii county. Enare ko sabara ibaito ba Kisii county. Ozakero mugumende omo senator, omo deputy governor, omo governor ito, naba MCA bonsipi. Igo nare ko batengo omungusana no gendreta ase kusibono igatuli mungusana moronge okoro gidik jangija kujibosio. Igo nare ko basaba abara imwe sipi mwanje mochamo. Muikaranse oyino mwako ya mugabana abairo obisi. Tera abarai timono gutara nyuri mora atenga amagendera ira ni mayo sekendi ya sale gire report card ya kero ko kumutek ya gire myage tano ya eri ordenga ko muire nyore osengo murusi oro ngo tuwasabire mwabarai bonsi ni nchuamu erinde manya ariko moko bwaterana erinde genze kitenya ariko batoko report anya naye no bori guti bwako ari mugaba na bieka tari mosana tabieka tari mo wibenire kubieka mwensi ngo babori gira onye kara kora gerekie akaro chinga kichireke ko mwari kujwanja turiye ngerengija yo kora magendera so bwamo egere egasiye titobenga ngo bugere ekaunti ya Kisii yebwe kana ne bikaunti kindi morogo bikaunti kindi jibwato morembe jibwato udulivu kiganda to kugira ni jira jiti alire tabana inji. Habarai korwase obomo bwazimio lo moja One Kenya goseane ne kiama kya ODM kurawana muraiwe kiama kyo Raila Amolo Odinga ni gorit koria rabaikira na Imeye County ya Kakamega asomboro berio bwoko barikia ababwatani ase kiama kya ODM chingaki ababwatani gose abantabagendera kuboruwa weso kya sobonge erio kwerikia ase kiama kyo gokwana chingaki echo nigo muraiwe kiama kya ODM Raila Amolo Odinga amono mugavana bwe County ya Kakamega Fernandez Barasa abako gikere bororo ogotagorwa kwa magacho kukwabereko koenekiwa ase ensemo ya Milimani Estate Imeye County yo ya Kakamega na utaona nigo getari getambukire kiya ase abakenya okona chinga kyecho Odinga nigo abtebire gosamo chire serikali na utabuna abamenyi bechinseme cho tibaetwe notice magega yogotagorwa okwogo korekana nigo bono yate bateirumna banta banke batigire batabwati obomenyo egento bamochirie eserikali anene kubwatikana no murobiri obwo bwagachi bw'ekinyomba aseri gorirense kegima achinga kibagenderete gutagurira abananchi bande chinyomba na kubatiga bachandegete nigo ose nigo Raila aganirie bali chinyomba cyabo cyabete chigotagurwa agwikirana ase ekigambiro iroko bekekina. Hii shughuli inafanywa against court orders. Wanakuja usiku, wanakuja na wakora, and the main objective is looting. Kwa hivyo shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa, they are paying rates to the county government of Kakamega. Sisi tumelaani kitendo hiki, and I'm very happy leo umekuja hapa kama kiongozi wetu wa Azimio in solidarity na watu wa Lurambi na watu wa Kakamega County kwa ujumla. Tunasema pole baba. Sisi kama county, we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini, and the national government must compensate our people. Hii ni kitendo cha unyama ambayo imefanyika dhidi ya Wakenya ambayo hawana hatia yoyote. Watu ambayo hatia yao ni kumiliki nyumba.
Sasa kama serikali nasema wanataka kujenga manyumba kwa watu na wanabomoa manyumba ya watu wengine, sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo? Si kazi bure sana. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali, ni kinyume cha katiba, lakini bado wanazidi kufanya vitendo kama haya. Ebenki ya Equity kobwatirana ne University ya Open University of Kenya ni gori skolia lero baba wikirania omuroberi obugosimeka emete ase university yo unentra yamo yokonyora nabayigo kogokera okorikiwa kwa borokia goskwa borokiwa ses abatangani ase skuru yo magega yo murai wense kwena na chinguru ase university yo nigokera omorokiwa abaka gosimeka emete 5 ase ababa kwenekia buna no muroberi obagendrete bunentra moyo korenda amazingira ENSA ya Kenya nigo mu vice chancellor wa university yo abaga kwenekia abuna nigo babere bakorikia aborokiwa EYEMO nechmisano na ibere wetera asenchira yo mutandao. As a bank, we are committed to continue partnering with the city and with the Open University to be able to green this environment so that then we can restore nature. As you can recall, in 2019, when the bank was celebrating 35 years of existence, we made a commitment to plant 35 million trees across the country. And today, we have planted 24 million trees. For us to do a collective commemoration, we thought it wise to do none other than the most critical event of the time, that is environmental conservation and mitigation against climate issues. I'd like to call upon all the citizens and even the students, once they report, to plant their own trees and grow them, have a relationship with their trees and see them grow and plant more. Aborokia ba junior secondary school nigo bagenderete kobwatoka ebirero byabo gochia serikali kobarika permanent magega yabarabwo gokora contract eyo babete bakwewa yo mwaka oyomo niga babwatanie aho bechisembe bagenderete wesokia na kubabwatia ase okwerwanira awase kiombe gya Kenya Union Post Primary Education Teachers Kupet anene kurwa sensemo ya Baringo babere bawesokia na kogosereria gochia gokora umugiro onye serikali terigo chigotegerera ekerero kyaba kyabo. Got shocked when we heard from the commission that it was planning to renew our contract. We are saying that we are not going to renew that contract. It is against the law, and the stipend that we are being given is too little to sustain us in this economy. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And there is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to tell TSC that please don't play with the children of Kenya. They will suffer. Imagine of a situation, you are sending a demoralized teacher to teach a Kenyan child. What do you expect? They were given letters telling them that they were going to serve as interns for 1 year. Unfortunately, 1 year is over. Now they're being told that their contract will be renewed. We are telling the government, those teachers, if you come to January, we are ready. We are going to urge all our colleagues to stand in solidarity with the JSS teachers that they must be turned to permanent and pension. Omorandia wekanise yemanyekanite buna Good News International Church Paul Mackenzie oyobo igobwatraniriye nege kore kyogotinde kwa bantu aserinaniria shaka wala imeye county ya Kilifi nigobono ara chigotigaraga tangire aserumande ase egeka kyo mwaka oyomo ribagarita iyo ryo wakana nonyane fine aya magega ya Mackenzie konyorekana namamocho yoko bwatoka amorokerere gosechi film ekyo chitanche iri ENSA ya Kenya nabo igogotwara studio yokorosia chi film echo no gochibwatoka atabwati a license egatia mamochande. In respect to the charge of possession and exhibition
The defense counsel in mitigation stated that the accused had been charged with a similar offense, thereby making him a repeat offender. That, however, the said offense may not have been intentional. This cannot be the case, for once the accused person had been charged, that was information enough to him that he was running against the law, and he ought to have refrained from the same. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Mwanchi muri bonoroboti oruruaye Paul Mackenzie na rogotoira sensemo ya kabiri studio eritumanyore Captain 001 atumanye munanara ya tuariganite korwa sensemo ye chikosori. Murigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yetu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere EYEMO elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotoko ime ya Ndizi TV Nyabeta Gochakira umutinyi 12 ime ya Ndizi TV ime naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Tonya konya mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanya amange kera ritukoria Jumatatu chinsa ibere chama baba ime ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma Kichingi yaganda tawa tangergeta seni Ndizi TV na meko manyia mangi korwa nsemo ya studio A resto manyiria mangi korwa nsemo ya mangana AMAYIA tiyabona kumanyi korwa nsemo ya studio B amangana AMAYIA rengete chigo sorry buna gotambe chiretera nende mo Steven Captain 001 Rit kurarero nego timu ya Junior Stars ya Kenya abagosori nse miaka 15 Wanyarobo bui bwechiguri nyase guri ya masibari kogosoria mone timu ya Somalia asa chigosori chio moelio chia pool A imease kafa under 18 senior challenge iyo kolentamo abagosori kurwa chinsemo chia East Africa na se gosori eyo nigo Kenya yenyarobo buyo bubwaine kiribuna timu ya Kenya na bakurire buna nambe yemo kurwa sensemo ya pool A magega yokubwa chigosori chia bochonsi
Stanley Omondi akajaza kitu ndani. Mlinda mlango wa timu ya Somalia Abdikadir Mohamed akajaribu kupaa juu bila mafanikio. Raha juu ya raha, mashabiki wanasherehekea. Ikakwenda mapumziko, maamuzi wa katikati Pilato Bertrandi kutoka Burundi akasema irejee katika kipindi cha pili. Angalia tena hapa, ikawa ni saka muhimu sana. Stanley Omondi akawa tena yuko katika mazingira mazuri kabisa. Angalia dude tena safi kabisa hapa kutoka kwa kijana ambaye ni Stanley Omondi. Dakika ya ngapi hii akifunga Humphrey Aroko tena ya 66. Alifunga tamu kabisa. Angalia Adrian Kibet kajaribu kuingia mzima akamega pembeni, akawa ameshamuona kijana Humphrey Aroko pia anachezea klabu ya Karibangi Sharks ya hapa nyumbani na ushiriki ligi kuu ya Kenya. Akajaza kitu ndani kakomba tena ni saka muhimu kabisa hapa. Adrian Kibet akiwa anaingia mzima akajipigia pasi akamega tena kwa uzuri kabisa. Angalia atakuwa ndo raha zaidi, kitu tena kajazwa ndani kwa uzuri kabisa. Huyo ni Humphrey Aroko kweli. Mashabiki wakapiga makofi, wakasherehekea, wakapata raha, wakasema hapa Estadio de Bohongo mambo matamu kweli. Kenya 100% inaelekea kuandika shughuli hii ya kushinda mitanange yote ya makundi. Akaingilia Adrian Kibet akaweka chini kwa chini, akafunga goli la 4 la Kenya, akafanya kila alichowafanyia wenye Rwanda, akifunga goli muhimu kabisa ndio Kenya katika hatua ya nusu finali 1-1. Akawa amefanya mambo mazito kufunga goli la 4 kijana huyo wa akademia ya Nastic Sports kule maeneo ya Hispania na nyota wa zamani wa timu ya St. Anton ya Kitale wakifunga magoli mazito. Kenya na ndiko ushindi. Ayuna mangana rengete timu ya Junior Stars abagendete kwa bagokora buya waswachi nsemo cha semi final sebaraganye ababui na machibu kurwa nsemo ya Chikosori chia Pool B SC imenono vya Sekafa under 18 ibikorenta mo chinse isano na isato kurwa nsemo ya East Africa. Zana mangana rengete Chikosori chia Sekafa turana imeyorogongorwa Gusii abuase omurali no mubwatani bwa mangana ya Chikosori Kasi Mohamed ranyare ko bakagweso kinako bagagwa kirekoko ogosiro gwe Chikosori chia bagosori abake na yemo mono maga yo kunyara ko bakagutarira abana bechinsemo bakosoria team ya Kisii United sajeru na baise ko bagosiro abarakalebuye unabakosori bande bakosoria ENSA ya Kenya. Jina langu unafahamika kama Kasi Mohamed, wengi wananifahamu kama kasisi wa soka. Kwa kweli mimi napenda sana mchezo wa soka, na leo basi tupo hapa katika uga wa shule ya msingi ya Jogeni bunge la Kitutu Chache Kusini, ambapo ni vijana wa timu ya Kisii United ambao wasiozidi chini ya umri wa miaka 15 ambapo wako hapa kwa minajili ya talanta. Lakini mbali na hayo, vijana hawa wapo na changamoto sana, hususan ikumbuke kuwa wengi wanacheza wakiwa na mguu tupu, yani hawana lile daluga la kuchezea, boots zile. Basi tungependa muhisani yeyote pale nje ambaye anapenda sana soka aweze kujitokeza na kuweza kuwapa mkono vijana hawa ili waweze kupata zile training kits, wapate zile uniform na boots, ili kumbuka hii ndio Harambee Stars ya kesho. Hawa ndio vijana ambao wanaitwa Rising Stars. Tuliona vijana wa timu ya Rising Stars wasiozidi chini ya umri wa miaka 18 wakifanya kweli. Basi na hawa wakipewa fursa, basi wataweza kunufaika na kuweza kusaidia katika kukuza talanta yao katika mchezo huu wa soka. Basi ningeomba hususan mbunge wetu wa Kitutu Chache Kusini Mheshimiwa Anthony Kibagendi, vijana hawa hata uwanja ambao wanafanyia mazoezi ni nadra sana. Ukitizama huu ni uwanja wa shule hii ya msingi ya Jogo. Toko Mokeira mangana ringete ekosori ya hockey nigo club ya hockey koroiga se county ya Kisii club ya Kisii Falcons Hockey Club bagendete na maigiria bobosibwe ekosori ya bwatase weekend ye esebara ekosori chinse mochiri chia nande astikosori chiabo chia ligi ya National Hockey League eyuere ligi ya Insepi ya ENSA ya hockey mense ya Kenya asibente buna baisiko abakobwe ekosori eyo eba eri bagalia bene ekosori chi playoff chiraene kibuna anda kembenyo eri bagalia ya maseyemo leo kwa ENSA ya ya kabere ya hockey mense ya Kenya mkane buna National Super League ya ekosori ya hockey. Okay, kwa majina naitwa Douglas Nyanga. Mimi ni coach wa hockey na nacheza hockey katika Kisii Falcons Hockey Club. Weekend hii tuko na mchuano, our last league match ambayo itakuwa Kapsabet. Tunacheza na Nandi Hawks ambayo tukishinda tutaenda playoffs pale Nairobi kung'ang'ania tiketi ya kuenda National Super League ya hockey. Na wahimiza
ambayo sports sponsors na county government ya Kisii na CDF tafadhali waweze kutusupport kupitia transport na pia kununua hockey sticks and any other support we will highly appreciate. Labda ombi lenu kwa mashule za msingi na upili kuweza kuchukulia hockey serious na kuiendeleza? Hockey ni sport kama ingine yoyote, ni kama football. Kwa hivyo tupatie fursa tuweze kufundisha vijana wetu na wasichana wetu hockey ambayo itaweza kuwasaidia na kuwainua kima. Bia mwana mwanchi mwana kwa tengera Ndizi TV mwana mangana rengete nsemu ya chigosori au chirobeirie weekend ya gati yabo egosori gati ya timu ya Shabana FC yuranyare kobage kogosori na konyagania timu ya KCB chinsemo chirichia Raila Odinga Homa Bay Stadium ejune nsemeri ya chigosori chirichia FKF Premier League gati chigosori chinde chirichirobeiri ase weekend ya wase ritukori yankyo chinsemo chirichia Kisii School tuale chigosori chia rugby 7 sabwase timu ya Kisii Rugby yale kobage kogosoria mone timu ya Maseno chinsemo chirichia Kisii School chinsa chia marogoba ngati ya mwana yale kobaga kobase chigosori ase chinsemo au na chinsemo chirichia Masakwe imebungia kitutu cha Chenot nego mojumbe Chafet Nyakundi aranyale koba kago chakina gwasi olia vene chigosori chia CDF chebungia kitutu cha Chenot chinsemo chirichia Masakwe ase abwatani be chigosori ne chitimu au chiranyale koba chikobase kombe ekyo baraikirane kwemanya mange igoro chigosori echo ati ya manga ali aroberi ase amangana lerengete chigosori aigaso rugongo rwa Gusii kurenda mange ningote bige konyara kobage kuraga chinsa isatana rero iga asomagano bweri tukolia rero babatu mongino yomo na ikabo mongino yo na bwatu mwana omoke na bwate sese anchete sana kwa sese yalengengi sana mwe tabata yabuna as faithful as a dog sese gerenge genu kikwanyirage iri guikie kurwanirire guikie kurinde bono mongno yagancha sana SSA na bale kogenda ase metiga no mwana oye bagosori batie chiati batie namo buya ore no banyora bale buya igo ingane ekagenderera engaki ase yende bono kama wikenga kia EYEMO otigire SSA yanchete amuno mwana oye akagenda rinde buno mongno ragenda ase chiro kebona narakoba gakuirana akurige so mwana atigete mwana omoke akanyora mwana uri tayopi uchigoncho kana kurige mwana akanyora pi mwana uri tayo ona lia konya kurige mwana uri nkayale akamakonyora amanyinga ichire sana ase enyombe yuarenge amanyinga ichire sana korwa mwana eretaro chikaini pi chianga chu mwana chichueregete zile gasoka kire na amanyinga nere gwata amanyinga na ati abono SSA rero nigo yanyara koba kegonta mana konyara koba yekondiera umwana one mungule akagechigu sana akaite SSA akanyaite gakupi ria kode kunyaite SSA gokupi ona kanya gonchokana korana no mwana onoriego na kianya rikana na kono ndatanyara koba gakoro ninki kijaba change chichueregete naki rio achikorigere riga achikorigere insiye kirogo akanyoro umwana oye no ari mwana erare buyapi no nyeta bwati yankurende mwana oyembu yare umwana ereta umiete gochikori anda kenende sembe yuende SSA yale nkanyora ngitiene ne sana erororo SSA ri anyara koba kieguita akonyerwani sana one ngiti yarengete kuri omwana onde SSA ri karwana sana kona kibona yaitire ngitieri te chikoba kuri omwana erembu yarenge kondo mongno wikira boniga konyora onyare koba kaguite SSA igo mwancho morigereri metena mangoro somi kurwa bwese korende kingancho mono abantu baroranyoro obasirereti obagechete use utayegeneti use mbago konye kurinda abantu abo wetrenje masende bago konye ni lyota robo konyi bwabe ya masemo kurinde abantu bago konyire sana no muntu uragwetiri korumagega na mocharimu turanyara koba okumogecha okoba anyare koba agokogeche segentekemo rigeri bitibya maiga byansi pia korire biya chungusengi getaenda buya iga mugende no busani bwesingi ulimengu yaboniga abasani nabake nabale bake barororo batalire babekyamo batugeke mugende ro busani baino tonyara kwa buno mungino litete sese yarondire tu mwana oye rugocha kuitwa nengiti omwancho morigereri abune ngwikira omuyali bwa mangana amaye chigosori ngwari nensemo ya studio EVERLINE oserate bikoraga chinsa isato kati ya rariande turarore kurwa SMS ya mangana amaye imeandize TV.
Tukumia mono Captain 001 ase amangana ya maya sense moye chigosori na boigo obosemia obuya kegimo kwa berego kubwatuka kurinde bagata na SSO korageria nerego koroba mwanchi omurigeri tomerane chikoraga chinsesato ere tokumanyia mange buna tokwariganire tia senchera ere yoboikiranu yandra gotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital sense moya YouTube Ndizi TV News na boigo na boko ya soma se website ito www.ndizitv.net ere otogendere okumanya senchera yoboikiranu Petra Mokeira nero ene kiachibicha neryo gicha wikeire ere tariane EVERLINE OSERO twaro burigere burobya.